بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دبي دي نعمتهنا پر انسانا گلک انسانا دو هر دو نعمتا دا هاتنا خاپاندن بوا نعمتا هاتنا خاپاندن قیمت و نعمتا نزانی بونا غلطی کرنا یانشی کرنا او هر دو نعمت چنا یک جه صحتا انسان ساغلقليا بدنا وي ساغلما جنجا خورتا قوتا وي دجيدا او انسان قدري وي صحته نزاني بدنا خو يبرات مشتكي اما بوي بدن طاعت و عبادت ناكي ذكر خدي ناكي خوش ربي خورا ناطويني عبادت ناكي بشتي زمانكي او صحت جدستي وي دچه اختیار دبی ارتق پوشمان دبی از ایج عبادت و طاعت کم اما دست میجاوی هو خودگری اما چوکی وی تارن نماسا چوکی خو کاری بسکنه دستی وی درعالی تیترمیش دبی دوی وی نمادگری حافظاوی نما کاری قرآنش برکه یجبرو لو انسان مسلمان گره که هیت صحت خدا ربی خو ناس بکه وقت انسان مثلا بجوانی طاعت و عبادت بکه وقت او انسان اختیار دبه و نخوشت کوه خدا عز وجل وی عمل وی بجوانی برحتی جریاست که دبه اب عبد من وقت ساغلم بو بدناوی ساغلم بو جمره مطیع بو وقت گو اختیار دبه و نخوشت کوه دوی نخوشی ده دوی اختیاری ده او عمل جوانی جرته از کرن وجه انسان مسلمان گره که قیمت و صحت خواه و سالغ خواه زانبه یاد دو اجی وقت انسانی والا مثلا دروجه ده گلک جارا وقت می والا هیا ام بطالن شغله متنه یا گره که اموی زمانی دیرلندرمیش بکن اموی زمانی بذکر خدا درباس بکن ام بسبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يكتبك زمان خوا بذكر خدا الشلبك خدا عز وجل دبي ألا دبي دقات بكن بذكر الله تطمئن القلوب اگر تبو خوازه قلبی ترحت ببی ذکر خدا بکا وگا تشتن هانا سر زمانه انسان سوکن اما خیر هوا پرا انسان وقتی گود بی سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبی خیره و ذکره یملأ ما بین السماء والارض نقبنا عرض و عظمانا بخیره تجید که جبرو لو انسان مسلمان گره که دائما ذکر خدا بکه گره که صلوات سر پیغمبر خو بده انسان چوا صلوات سر پیغمبر ده بسه شکلا یک صلوات سر پیغمبر ده وقتی ناوه پیغمبر ما درباس بو گره که یک به علیه السلام وقتی گو ناوه درباس بو تبي صلى الله عليه وسلم وقت قناوي درباس بو تبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد انسان دو وقت خوي بوشتا بول صلوات سر پیغمبر ما بده جبرائيل عليه السلام قلت پیغمبر ما يا محمد قو وقت البهنك ناويت درباس ببي و او انسان صلوات سرت ندن خدا و پیس بکه خدا بهولا و بعرده را بخجقینه پیغمبر ما علیه السلام گو آمین یه انسان مسلمان گره که دائما پیغمبر خو بین بیرا خو و صلات و سلام سر پیغمبر خو بده دو قرآن ده خدا عز وجل دبه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خدا عز وجل دبي أزو ملائكته خوا ام صلواتا ام سر پیغمبر ددن اینا خو اهل ایمانه ویجی صلواتا سلاما سر پیغمبر بدن. انسان اک وقتی گو صلاة و سلاما لسر پیغمبر بده او انسان نائلی شفاعتا پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم جید به. اجبرو لو انسان مسلمان گرک ذکر خودش عالی کی وبکه و گرک صلواتا لسر پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم جی بده دا او انسان بگه رب خوا بقلبك مطمئن وقتی کتا تربیه دا وقتی چو حشره داته که بن بیرقا پیغمبر مدا او بیرقا قد به الحمد لله رب العالمین ناوه لیواء الحمد بیرقا الحمد یا گرک انسان مسلمان و در حق بکه. دبه زمانه کی دبه کی زنگین انسان کی قنج بو انسان کی باش بو مالدار بو دبه مصیبت سر دهاتن فقیر بو شپرزه بو انسان گو مثلا مالدار به حالی خوش به مقامی هبن رتبه هبن وقتی گوت کوه گرید به چما چونکه وقتی گوته خواره او انسان ارتق نما کاره لوی در اداره بکه وجد به او زنگین دائما دسته خود وکر گوت گو یا ربی تاف مال دامن تاف زنگینی دامن عجبا من چه خطا کر عجبا جبو گو مخطا کر تاف مال مستاند دبی زحبر خود کت دبی روژه که پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم هاتا خوناوی دبی وی تسلی کر گو موراله خو خرانه کا گو انسان کی قنجی گو یا رسول الله والله من خیر و خیرات کرن مقنجید کرن خود تعالی او مال دابو من بوی مالی قنجید کر ارتق او امکان جی دستیم چو و شپرزبو ما یعنی آلی کاری که مرب کا دبی پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم جیر گوت گوهر با وزیر پادشاه سلاویم لی بکا ببرا وزیر 100 زیری بدیتا گو یا رسول الله از هر مبا وزیر و از بیولا پیغمبر سلاو تکرنا و برا 100 زیری بدیت من میرکش باور نا که وی بیولا وینا سختکارا وینا دولاندرجیا دبی پیغمبر ما گونانا گو وقتی ولوشتا پرسی جیر بیجا به هر هفتی روژا پیشنبه تهزار جاري تدقو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دمكي وزير جي إنسانك قنجبو خستبو وردك شخورة تخستبو طبيعات مثلا هر روجا پیشنبه پشت عصر 1000 جاري صلوات سر پیغمبر مددا جا پیغمبر ما گو وقتش ترولو بیجه بیولا پیغمبر ما گوتیا هر پیشنب پشت عصر 1000 صلواتی لسر پیغمبر دده اما هفتیا دی جنازه کی تچه بو عیشه کی تچه بو توی هفتیا در باسبوی تا صلوات پیغمبر جبیر کرن تنگها گوتوا صلواتا بکشنه وی چاخیوش تا باور که ویجه دبی شخو رابو میزان گو خونا دبی روژا دی برای خدا سرای چو سرای گولات خوازم وزیر را گورشمیش ببم دبی وزیر وی قبول کر گو خیرت چج متخوازه گولا وزیر من گو پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم سلاف تکرنا گوتیه برا 100 زیری بده من دبی وزیر گو یاو گو اشکو زانم پیغمبر سلاف جمرشیان بلکی تسختکاری بلکی تناراست بیجه گولا میجیش پیغمبر را گو پیغمبر ما گو جه را بیجه به هفتیا دی عیشو کاره تهبو جنازه تهبو تا صلوات سر پیغمبر نده هر هفته روژا پیشنبه پشت عصر تا 1000 صلواتی سر پیغمبر ده پیغمبر ما گوتی اولو جیره بیجه ویشتا باور که دبی وزیر رابو یسر خواه گوتی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و دی سرونشتیا دبی دی سجویز لامی پرسیا گوتیا پیغمبر چشتره گوت گولا سلاوی پیغمبر تهبون دگو برا 100 زیری بده من
دبدي سر أبو سر خواق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبدي سر ونشت دبي جرا ديسا قوت قو ما پیغمبر چشتر قوت قولا پیغمبر قوهرا جوزير بيجا سلاوه مجيرا هنا برا صغزيري بديتا. دبدي سر أبو سر خواق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبدي سجيرا رونش ديسا جيرا قوت دبي پین جارا لپی هفدی جرا گو ما پیغمبر چشتر گوت هر جار گولا سلاوی اشتر هانا گوتی صغزيري بدا من دبي درابو سرخوا سلاما پیغمبر امد وگراند دبي اوینا رحسز بو گو عجبا وزیر حنکه خوب متکه تدي انسان عجلجیه يعني انسان خودی جد قرآن ده دبي انسان عجلجی هاتی یارات المشکرن خلقیت تاوی عجلجلیک ده ولو بیرانه منجد خوازه گو بگی هدف اخوا دبي في انساني گوت وزیر گویاوت حنکه خوب متکه اشتر تکرار تکم تجي عني خبر جملة تكرارت كي اف چه مسألة يا دبي وزير گو خوزي خبردان نكتبانا ارامدا خبردان نكتبانا ارا سلاف امدا يعني پیغمبر سلاف جمرة شياندنا اتخوازم نجارك صد جاري حسبكم او خبردان وري گوه من او رحم و بركتا پیغمبر بسر مدوره او سلاف پیغمبر مقبول ببي اما تعجيل كر تپين جارا جمرة قوت يا ازي نصد زيري دمتا جبو هر جارة كي ازي صد زيري دمتا تا پين جارة الپي هفدي جمرة قوت پين صد زيري ازي دمتا لبالي خوزي تا دوام كربانا اگر تا 10 جارة قوتبانا ازي 1000 زيري دمتا تا 20 جارة قوتبانا ازي 10,000 زير دمتا و ازي نش خزينة جي دمتا ازيج معاشي خوا جمالي خويقو بحرا منا ازيج وي مالي دمتا يتركي او سلافا پیغمبر جمرا بي قبول كرن وجا اما تصبر نكر لبلازي 500 زيري دمتا وجا دبراشتي 500 زيري ودايوي انساني او انسان دي سفقاريا حالي خوي بري يعني ويش اخي زير وزيف دينار بون يعني زير دينار بون زيف درهم بون هر دينارك 4 غرام وتشتك زير بو يعني 500 زير دايدا اجا كاون حسابكن بمثلا بيجي 500 زير د 5 غرام هذا تشقاست كي هاو قاس مكافاه دايويج بوغو او سلاف جير انيا وجا قالي مسلمانا يعني انسان بري كتية دفتر هذا كتية كتاب هذا أو إنسان قنج بون صالح بون جبو خدي وجبو رسول خدي يعني مال وملكي خد تفددان يعني حضرتي أبو بكر وطيقو مال خستن حضرتي أبو بكر مالي خد تفبر بيخنبريم عليه السلام قويا أبا بكر تشعني وتشهشت قويا رسول الله ممالي خد تبعني رسول خدي ورسول خديجي من المال هشت هاو قاسي إخلاصا وتقوى وهبو يعني بيقى ام دشميش ببن وبيقى إنسان كوري باما بيجي بولا سلاوي بيخنبل تهنا كا 100 مليوني بدا من ام 100 مليوني امي تردود كن ام نادن امي بياو دكاروي عليلو تاتيا من بخابيني اما عقيدة اما باورية اما ايمان اما ضعيف بويا حلبوكي اف قوتن يعني خدي عز وجل القرآن ده دبي صلوات سر پیغمبر خو بدا چونکه خدي عز وجل جي صلوات ده ملائكته ويجي صلوات سر پیغمبر مدن امر خدي اجمرا دبي صلوات لسر پیغمبر خو بدن اگر امجي ام بخوازن روجا قيامته يعني رتبه ما بلند ببن مقام ما بلند ببن گرک دائما زمان ما بذكر خدي شلبه گرک ام پیغمبر خو بین نبیرا خو ام حیاتای بین نبیرا خو ام یاشانتیای بین نبیرا خو ام شخوره بخنه میناک ام شخوره بخنه ارنک وقتی گو ام پیغمبر ما علیه السلام شخوره نخنه ارنک ویچ اخی ام کش خوره خنه ارنک یا انسان مسلمان گرک دائما چه بکه ذکر خدای بکه دائما صلوات سر پیغمبر بده دا خدای عز وجل لیور رحمه دا قلبي مطمئن ببي دا قلبي راحت ببي يعني فيقا امتف قلبا نخوشن نا خوامتي نا
امر حد بن نام کارن جی خود رونن نه حضورا ما هيا چما چونکو امجریا خود دور کتنا چونکو ذکر خودش قلبه ما درکتیا چونکو شیطان هاتیا لسر قلبه ما رونشتیا دگرک ام چه بکن چاو ام شکال اخو بویاغ دکن و دور ام جیلا دکن شکال اما پارلامیش دبه نود به اف قلب لوتی اف قلب گو گناه کرنا اف قلب گو خطا کرنا گرک ام به الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله نجارك هزار جاري ام بيجن وأن بيجن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أم هزار جاري بيجن أم ذكر عبادتا بكن دا قلبي ما باقش ببي دا نور إيمان جار كدي وغري دا أم ببن عبدك خوشك جربي خورا وحتى قو رح ورق ركجي أم عبادت ربي خورا بكن أم خوش پیسیا پاقش بکن ام خوشگناه پاقش بکن یعنی فرصتک مزن دسته مده وقتی مسلمانک دسته خوفکی وش قلب صافی بیا ربی من توبه حچی گناه گم کرنا خوزی منکرانا از ایدی ناکم جدل صافی وقتی گو اف خبر جدوی کی درکون و قلبی کی و خبر بیجی خدا عز وجل و تشتی گو یعنی تدرباس کری او خطای گو تدرباس کرنا خدا عز وجل و خطا توا اشتر سیل دکی دفتر کنو اشتر دوبه نا ولا او گناه تجی خدا تعالی تبدیل خیرت که و بوینا مقامت مزند به يعني وقت من حياة صحابيات ميزينن أمت حياة والتوادة فيد بينن يعني بري ميرك أشقياء بويا بري ميرك ظالم بويا بري ميرك خراب بويا بري ميرك نباش بويا أما وقت هاتي باب خمبري ما قلتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كلمة شهادت آنية وخو تسليمي خدي ورسول خدي كريا أو إنسان شوية يكي دي هاتيا إما أمجدي باب مسلمان ناوي ما أحمد محمد قالك حسين حسن يعني بيشيش خو ناوي ما خوشا قالك حركة مجي الجورا ناوي ما خوش به قالك محلاقي خراستكن ام دفي خراستكن ام شعبي خراستكن ام دستي خراستكن ام نجي خراستكن ام خوش حرامية دور بكن دا خدا عز وجل الموري رحمه بيجي خدا عز وجل ما بقر نجواء انساني قنج جوا إنسان جو لسر ريا هدايتنا وخدا عز وجل دين ودنيا ما خوش بك خدا عز وجل حفظ مج أجر جهنم بك خدا عز وجل ما ودي باب ما وزاروك ما وأقرباء ما وجيران ما قضاء وبلاء محافظة بك خدا عز وجل ما تفد عفو مغفرتك خدا عز وجل جي ما تفع بخي جنات وخدا عز وجل المتبع وري رحمه وخدا عز وجل بتشقى إنسان عليل وذليل ونخوشنا خدا عز وجل الشفاء بك ورحت بك خدا عز وجل بدنا وشين بك وخدا عز وجل المتبع برحمه وخدا عز وجل زمانه ما بقرنه جوا زمان باقجي جو ذكر خدت كي گو دائما ذاکره خدا ما بگرن جوا انسانا و خدا عز وجل دیتنا پیغمبر جی هل دنیای بخی نصیبه ما گو امی ببینن و قلب مجی نور ببه بنور اسلاوه خوشوره دشینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته